ne ogovarati ambasadorovu ženu i nikad ne prekrštati noge. To su samo neke od instrukcija sadržanih u vodiču za savršenu ženu diplomate objavljenom u Maleziji. Mi smo se malo raspitivali, tačnije naš kolega Nebojša Kotlević, i došao je do zaključka da zamislite ono što je recimo kodeksom propisano u zemljama Azije, što važi za žene diplomata, nije isto kao recimo za žene, kao preporuke koje važe za žene ambasadora iz Evrope. Razlikujemo se i po tome, ali u jednom su iste. Kaže, one moraju da poznaju svakog člana porodice u tom malom diplomatskom svetu i da budu čak nekada da učestvuju u bračnim prepirkama i da daju savjet. A na šta fascinira posebno Dubravka? Znanje jezika. Često perfektno, sa akcentom i dobrim izgovorom. I ono što je svakako važno kada je reč o ženama diplomata, to su one gospođe koje obraduju mnoge mališane, bar u Srbiji, sa humanitarnom pomoći. Naše mini istraživanje je pokazalo da samo Ministarstvo spoljnih poslova Malezije ima jedan ovakav priručnik. Naime, izdalo ga je Ministarstvo spoljnih poslova Malezije, a njegov autor je žena ministra spoljnih poslova Malezije. Ovdje su korisne uputstva za žene svih diplomata, naročito žena ambasadora. U diplomatiji važe uglavnom nepisana pravila. U njoj su glavni principi ponašanja. Žena ambasadora je u neku ruku velika sestra svim ženama diplomata Malezije. Ona savetuje, rešava probleme i porodične svađe. Ona treba da bude simpatična, osjećajna, fair i mora poznavati svakog člana diplomatske porodice. Šta kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije? Da li mi imamo program za pripremu žena naših diplomatskih predstavnika u svetu? Nažalost, mi posebne pripreme nemamo za supruge ambasadora, to je prepušteno njima da kroz priručnike i paralelno sa suprugom, razgovorima, skupljanjem nekih prethodnih iskustava se pripreme za tu funkciju. Raspitali smo se i kod žena stranih ambasadora akreditovanih u našoj zemlji. Gina Mer je supruga ambasadora Švajcarske. Da li ste se i kako pripremali pre dolaska u Srbiju? Ne, naša vlada nas nije pripremala pre dolaska. Dobila sam jednu knjižicu, nešto kao vodič, gde je rezidencija, škole, klubovi, restorani. Šta da ponesemo? Na primjer, lekove, medicinsku listu. A kakva je situacija sa jezicima? Da li neko diplomatsko pravilo određuje koji jezik mora da govori supruga ambasadora? Ne, ali mnogi od nas govore po nekoliko jezika. Francuski, engleski ili nemački. Većina od nas nema nikakve prethodne pripreme. Možemo da uzimamo privatne časove lokalnog jezika koje plaća vlada Švajcarske. U Maleziji, Kuala Lumpuru, postoji institut za diplomatiju koji osim diplomata priprema i njihove žene koje idu na kurseve. To su za žene, na primjer, kursevi društvenih nauka, ali ima i kurseva stranih jezika. A nošenje nacionalnih kostima? Sve naše žene moraju da nose nacionalne kostime Malezije, čime promovišu našu kulturu i običaje. Ambasadori nose odela, ali njihove žene moraju nositi nošnju. Saznali smo i da ukoliko prekrstite nogu prilikom razgovora u Kini, Japanu ili nekim azijskim i arapskim zemljama, naročito pred prinčevskim, carskim ili kraljevskim porodicama, da se to smatra nekulturom, nepoštovanjem i vređanjem. Supruga kineskog ambasadora, gospođa Gu Yaobang, govori srpski jezik. Nije čudno jer je profesor našeg jezika na univerzitetu u Pekingu. Dosta diplomata iz vaše ambasade govori srpski jezik, to je svakako pohvalno. Ja mislim da je to velika stvar. To je, kako da kažem, to je zgodno za posao i za život. I supruga ambasadora Hrvatske, Violeta Staničić, inače uticajna novinarka iz Bugarske, govori srpski. Pratim, vrlo sam interesantni politički i ekonomski temi i kad nađem nešto interesantno, pratim to. Jer nije okoštala diplomatska fraza, nego živa istina da iza svakog dobrog i uspešnog diplomata stoji dobra i uspešna supruga. U Ministarstvu spoljnih poslova postoji ideja da uskoro počne jedan takav program obuke, ali pre toga moraju se rešiti neka nova postavljenja. Primer radi, u 20 ambasada Srbija nema ambasadora ili se čekaju agremani, odnosno saglasnost zemlje domaćina. Gledaoci jutarnjeg programa pamti Ginu Mer po tome što obožava neke srpske specijalitete. Zna i kako se oni zovu. That's my biggest problem, is your lipinja and your kajmak.
To je veoma ukusno i ja im ne mogu odoleti. Ali to se ne primećuje. Ja to vešto skrivam. I za kraj, iako je diplomatija, kako uglavnom kažu, igra strogih i nekih nepisanih pravila, jedna je činjenica. Biti žena ambasadora nije samo pozicija, već i profesija. Nego šta? Najviša zgrada sveta, hotel koji izgleda kao